Hai maya gitu matang ngasi soal nggak video mah pudun laksir ngasi kadi maten cana itu maya mieng tapi nasi egi maten ki makai da masih ekam hok jare ko asih nganu thong balai jare asih siga lai jare kadi jadi soibung alu kai roma mah marak lab hapsare ada gadi siga salad ta lai jare awa thabi lai jare ada gadi tomato lai jare ada gadi gajar lai jare aseni ada gadi chak ta lai jare basmati rice muk kaino birani on thong jare aina nganu thong masiga birani ge jam sajaning badu nang ngasi pu laksare ado chumnai sak ko sab do nuai tre ngane sab do ngasi basmati rice jam chaning abado naina mukba keno na birani ne sema pore ase kasum jaw do birani simple birani ni rajia keno siga nganu thong se sa game par pani nganu thong sigi maram dasu wa mani gajiram ge adu di video se houding ai siga gi brother amagi channel bu support tawjiram ge brother na kuire ngona nganu thong charo ai se di kai bu ma jaw mai mangda kuire matung da ngasi nganu je phangna chaja dore ado brother jemu nagi mingchu panjaram ge asige siga site tholam ge brother gi ming do angel fake ai na ko buni ma magi channel ma ming angel fake ko buni mana kuire ngon haire se nganu thong sabiro ai se ikai mu jaw re di ngasi di do nganu phangna chaja re angel fake brother nganu siga lai jare dong do nganu thong ba nagi damakta ado di maya video ja hono betal jare do magi channel su angel fake ki brother ki channel su aina description rachra ge maya muchang bire ga support to bi yang view nuai video jam jaw buni ado di let's go chaba hono betal rage sorry chaba houding ai siga isai mateng ong gangjiram ge natra di video se nuai ro ya ba maya sawi nu isai mateng ong jiram ge maya video ta viewer ki damakta agi apa ma viewer khara jaw je do ki damakta ni do pam da viewer jaw su isai happy ga na dum haijiro ingon da kasu makai belite apa ma ne dum pam ya ro na mayam gi kai ro comment do ta matung da isu isai lo thok jage ko hap jage ado mayam gi kai do ni mayam na haira ko do matung ina taw duri me di do mayam gi seba taw jabani na mayam na apa ma da biro ido ju ai isai mateng taw jiram ge gasi isai hono betal jare nganu na aina saraga video na khoi na yang jaba nganu na aina saraga video na khoi na yang jaba nganu bu jaba ai hak se mukbangi mapa oirene mukbangi mapa oirene adori miyam chaba hono betam jaraga let's go baby block it yaw ngasi di how dori mathen se brother ki request video ni brother miyang tabira si video se mayam miyang tabiro nganu chaba how dori ai brother miyang tabiu video se nangi nganu ni kuira matung do nangi comment yaman ki tani kai mo yaw re do koiti thire ngasi di nganu je phangna bai sara bani adori khutcha mare ham lakchara bani sa bai kam how jaraga ha bai sa kom sidi khara sa jaw nai to bani to nganu cha pa to sida nganu gi leg piece ni se mahi sige tam log jare ko mahi jam re ngasi di kaino di ina sonda kaino ga cha drum ne na mahi ga jam to thong gram ne na nak tap law is tin ka sare ado di be blo haura ga ket ya ha mai sa kom sidi baby blo ki bijen ki khaya na tare adori let's go chaba horage baby block ke ya bai sa kom sidi sao tông na baby block ki khaya da ya Soyum ngon được cái gì
hảo đấy có sợi bông đi mà phải máu thôi bác asli biryani वो नहीं धोले sak macam dah tu na biryani leg piece man kere nganu ki leg piece itu asli itu masalah menjauh nganu jauh saya wah kan nggak deh
mayam चाबसु लोमने मथा हंगा वीडियो लो चले में तोरगा मुरोक तो खरा सारे जेन नाइ बसा सासु थोंगदि मुरोक खरा साबना हाउजबनी मुरोक सारगना साबा थपा हाउनि गानु याम हाउखरे ngasi गानु जो हाउखरे सोयबुम बिरोम जो हाउखरे ब्रदर ना खमिरे को गानु खोआउ मा सादरे ब्रदर इबो सेंगनि बो याम हाउजखरे अदो mayam वीडियो जेंगन नुआरगदि लाइक शेयर कमेंट दबो काउबी गनो चैनल सिदा नौ सा पैसी नाप से एंगना चैनल से सब्सक्राइब तो मतलब बेल आइकन नि पकाउबी गने कट्रंग लाउना बेल आइकन नि सेंबिउ अदो बि सोमि बनाते हैं गी अनो वीडियो मा था बोकुदिन केटन अनि सिरा करे दोगी दमक्ता हांदे जेंगन ले जरी बाई गी सिनाउ म्याम बो बे ब्लॉग नो हाइनिंग आइ लेतन थागत चरे तो म्याम नुक्सी बिदुन आइ वीडियो से सर लाउना खरा तो बिरो अरे म्याम मता इंदा काइना बगी याथन लौजरगे ngasi gidi kaina si next video da mun phana si ano video ma galoi na ngasi gidi ei blog chacharage bye bye next video phana si wow